Il est là avec sa belle voix à Paris. Comment tu vas? سلام واحد. قرضان الواقع السيء. هذا نتحلى شويه تاع شفيو. لا يمكن يحلى شوية. Tu sais, تسوق شويه. J'espère que tu vas mieux. franchement, de justesse, hein, je te jure, Oui, même oui. Bah, tant hier, mieux. je pouvais pas parler, même pas ce soir. À Katerket-Bomen, j'avais des angines, mais Ouais, voilà. Merci ouais. à Léa qui m'a donné un bon médicament. Il s'appelle le L52, que je conseille à tout le monde si vous avez des angines. Ah, Donc, d'accord. prenez le Ah. L52. Voilà. C'est super. L52, ben, c'est mémorisé. Ben. Allez. Alors, on va parler du petit Ryan. D'accord. Eh ben, الزول في اللك محمد الزول في لونك وقد دي تحسيسن. اسمح لي سقق لي دي زهرة خاطر دونك سي اون افيتي لانيفرسير نيوز دي تحسسنا في راديو راديو اسميس بلوريال اسميس كاينه سي سيرير. Et puis on a fêté dans on a fêté pour Jamel Jou, il a obtenu son diplôme de maîtrise en management. Donc Eh c'est ben, donc et dans le Jamal, restaurant. et Jamal, اللي دي قاردسين management تسنيني كل مبروك كاهنا أموليام جاز إنس إن شاء الله إن شاء الله لا سونتي المثوغار تمغار تستاهل كوز تاعت الحب فوالا. صحيت. Merci beaucoup pour elle. Donc كي سكدا انه غالغد باش اد sensibiliser عنك الغاشير. Voilà, je trouve que pour l'instant, pour Ryan, il n'y a pas assez de mobilisation parce que pour la petite machine, mais là, je vois pas les gens partager à sur Facebook parce que je sais pas, Chouar, est-ce que c'est les parents ou du urinaire ou le dinar à la page. Pour ça, je sais pas, j'ai pas compris. Alors je t'explique à Louisa. Iwakin la mayonnaise, elle va prendre. Et là, à Tassoudlel, beaucoup de publicité, Voilà. beaucoup d'interviews, beaucoup d'articles autour de cet enfant. Si au bout d'un mois, au bout de 2 mois, le petit Farid نصور وكنا تنجاوي mais si au bout d'un an, hein, c'était pas évident. Voilà. Je pense qu'avec nos amis de Liberté, de la Dépêche, on va les solliciter pour des articles, plus les radios, on va finir par faire adhérer tout le monde autour de ce garçon. Voilà. Oui, زينين تمنية. Donc, c'est comme par hasard, comme sur chaque vendredi, d'ailleurs, peut-être que tu vas nous faire une émission un jour sur ça. Sahar Bagnolier, il y a une association de femmes qui mais moi aussi on كني كنا متيتي لو انك امش انا صابر نوزنا يجمت هذيك الشمال. Ah ben tu peux venir, tu seras le bienvenu. Donc comme chaque vendredi tu vas répéter دينا. يا اخي ما تشد حرام ما تشري وين كان هذيك الشمال خاطر ما ديري مدا عندك لا يجوز. Non, on connaît c'est la laïcité. مالك فرنسا ده انت فيه ترويع. عايز ما يديري لا يجوز. ouais. Donc c'est que ملا نغديون دينا سميت رابح امارني. Donc يسد يقول الدوسي نرايا باغ ça c'était stable là. يمكن يكون كشمع كنو faire ملكه يقص grâce à elle bien sûr la chorale guerre c'est elle qui l'a créé. جمع دوك سي لونك صغمان قال لي بارتنير صح متد خمس لا صال صغنيت دينا. Voilà. Bon, un jour on va parler de ça vraiment sur Ryan. Alors, au fur et à mesure, il y avait un député d'Arndina. Est-ce qu'il y a un dossier ou alors quelle photo? Ah non, mais c'est le petit Ryan. Vous êtes qui, madame Naskid? Louisane d'enchanté, madame Farhat Nasma. Louisane Thamou, c'est vrai. On est plusieurs Louisane, mais moi c'est Louisane Thamou. Donc bon, il me connaît pas. Donc on va organiser un gala le samedi 13 décembre. Donc, au profit qui va envoyer bien sûr l'argent qu'il va ramasser, il va l'envoyer à l'association berbère de femmes berbères européennes. Voilà, la présidente c'est Louisa Farhat. Donc, écoute, si tu peux, je peux t'aider pour la publicité, tout ça, pour publier. Et je vais remercier les amis, ils disent des messages privés, j'ai publié le compte.
le compte soit à l'étranger. Alors, ah oui, pour le virement au niveau national, hein, le numéro de compte, c'est 52 13 290 A 020, la clé 20. Adès Delsa, 52 13 290, la lettre A 020, clé 20. Aïnianen l'échec à l'ordre de Madame Louisa Farhat, association de femmes berbères européennes. Le virement bancaire international, parce que il y a des Canada, des Belgique, Tamsal Tagit Agralan, quoi. IBAN. Donc IBAN /FR 19 241 401 521 32 90 A 020 20. Asdenaoud, yak. IBAN /FR 19 241 401 521 32 90 A 020 20. Code BIC P2S TFR 3P AR, toujours à l'ordre de Madame Louisa Farhat. Ouais. Voilà, c'est donc, bon, on les là. Donc j'ai pas de toute façon le groupe Solidarité pour les malades il n'a pas pu noter le groupe il est ouvert donc ils peuvent aller voir l'adresse même de l'association et le numéro de compte bien sûr. Je remercie beaucoup Atas les amis nous demandez le numéro de compte donc ceux qui pouvaient pas se déplacer donc je vais me déplacer je vais annoncer la somme bien sûr et Louisa et puis bien sûr chaque fois on dira اسم نمزاني باش هذه حديث دي راديو ادينا لا سومي ديسكا باش كني كوم سا تو سخا كلير كي نحمل ادخل دون لا فوالا دون كان وزا شمني لا ماسكوت نحمل كم يا با دو سوسي اون تو في كونفيونس ميرسي كاتا تسامحن بغير جوست en dernier voilà il a قتل لي la mobilisation essayer de faire voilà de faire beaucoup de pub pour rien parce que مسكين يحوج هذه زاويه داكشي مشطوح يبغى غادي يليها كم نتانا مدن et puis comme la maladie ça évolue donc si on peut stopper oui وين روالين محسوب لا فوتوني ينس تسخلع oui والله شتي جامي اكزينا لا فيرتي الزريغه اغليني دم طاول زان جي une amie pareil tu imagines un peu ses parents مساكيت ما تولينا c'est ça bien sûr. Bien sûr. Nous connaissons de toute façon, on va encore essayer parce que j'ai eu Souad Fehlik, elle est malade dans ce moment, je devais la voir à ce gars, même toute la journée, je lui ai au téléphone, on va se voir, on va essayer de faire quelque chose, de toute façon, avec ton aide bien sûr, peut-être qu'on va organiser un galana qui le café de Paris, ça a une salle, je vous la donne. Si vous voulez organiser un petit gala au profit du petit Ryan, allez-y, prenez une salle, les chanteurs seront non. Oui, sans problème. Juste un petit, lancer un appel, mais il vraiment la culture, encourager nos chanteurs, ils bien. Comme par exemple, Ahsen Adjroud, il dit c'est formidable. Aidez-le à faire encore plus. Parce que Arthassidin, il coûte 10 €, et c'est au moins offrez-le pour les fêtes de fin d'année. Arthassidin, au lieu d'armes, autre chose, offrez-le. Il y a des chanteurs, les chanteurs, on va dire, on les met de côté. Bon, je parle normalement, je parle pas que. Normalement on parle de rien mais pour la culture il faut qu'on fasse quelque chose الا كنخدم باش ويكي ادفينين en plus هذا ما نخدم كثار اسنعي باسكو خدمنا طاس باش يدي سفاريون سيدي غينا عاد تاف لا مالوزا ذا ميو غاد اون كاين باسكو لو كان هذا غنيرو تاعنا سيدي نو هذا ولا مداوش وين كذا الحبسه قدين سفاريون سيدي مو تاعنا الحبسه سي فيني وشنو راك ايوا بابا فوالا
Donc encourageons nos chanteurs, les chanteurs يلهان. Bon oui, Guisseret Mari وين كي كان c'est pas grave, mais مشكين يونا دي خمم bon travail, il faut l'encourager parce que Attends, je te passe un extrait, reste à l'écoute, je te passe un extrait d'un grand monsieur qui nous écoute, il est à l'écoute, hein, de Belgique. Les belles mélodies. On écoute un extrait. هذه ديال الخاطر من ديال خاطر تمدوكالي من لانيفرسير نديه هي واجد يبون لو ديبلوم اسنيني كلش مبروك ودو كان دانوني مسناون. Alors on écoute un extrait. Écoute ces mélodies. أتصنم ضلع في طهور الساعة أتسيري ديال الخاطر تمدا كلتنا وريدا كيوف في غادي تاكن ثم زوط. On écoute encore. Écoute. لا أنكزم تيزري تاكني بروميير دو غادا غورس صالحة اون ديريكت دو باري. أزول صالحة الزول في اللاون الزول في اللام نكسيني خصنا نمير في السوسة لويزا تمداكلتي وكني نخدم شرا يرين كيكون ساكنين في المشاور أثن قريبة دا سالو أكون تج سيدة صالحة. نعم كنت قارج ويزا قريبة كنت تجي نروح على ليون. elle va animer une émission d'ailleurs. ان شاء الله. Il faut faire quelque chose. Il faut la retenir. نو خاطر كي الويزا غافوس دكفوس اكن شفتنا عندنا كنيوي ايام vous êtes invité. فوالا دونك راه كدينا صح دارنا ذك واليس il faut qu'on se mobilise pour le petit Ryan. مي كدينا كان صح القبايل نتشير في اللسن نشرب وندملان نشرب نجرب القبايل نتشير في اللسن. دونك سنيني خصنا نميرثن وين نظرة بلي غنتشير في اللسن ونقطع يا لاياس. Ils sont très généreux. Vous inquiétez pas. C'est une question de moi. À chaque fois, Maïlo Moudrine, moi, ça fait 26 ans que je suis dans cette radio. On a aidé pas mal d'enfants. Pas mal d'enfants. Bien sûr, il faudra nous, on est là pour communiquer, on essaye d'être un dénominateur commun. On essaye de fédérer tout le monde. Mais les Kabyles, ils sont très généreux. Il y a la transparence, c'est sérieux. Ils sont là, ils seront là encore. Exactement. Faut pas vous inquiéter. Quand il s'agit d'un malade, mais il qui dit vraiment كل سبورتو غورا نسبورتو بتنفس الديان. دونك يتفكر كان ان اكزامبل كيني غنسكو ساعدن ديال فان جوان نخدم كالا دو سوليداريتي دي 60. وزري غير على البتي حسين في السنة لو شانتور البتي حسين. Bien sûr, on a aunit, on a parlé, on a été faire des spectacles à Paris pour lui. نخدم كالا دو سوليداريتي دي 60 ديال الحسين يقلن سور لا تيت دو فيش. ومن بعد نلحق ردينا الحسين ولا شيت نوهم يوك نروحو كساكي سيباري الحسين ولا شيت. ومن بعد السقسا غنمشي كيجيبو مشى مي البوبليك يشدوك في الحسين لو بيتي حسين ولا شيت نندي مسغلي الرز تندقي الحاله ولا شنواتي دياوين يبان نجمع غدي 60 وروح ديريكتور وخميس الزرع شويه ضرناكا وفي غلي حاله نسندير لي حاله يمس ديجا في لاونديكابي د ناتور اون بلوس الرز تاع الرز دكواماس في فغماينس وركناني غوراني خسامين الحسين نواسي خدمن دوينس نواي الحون فلاس ديبريمين دي سينيسن وفرزن دير لي حاله وسليغ باللي لو جور ميم لو ناس لو كابيلا سي السنه توصي لو ناس تسمي ساعه 10 ans il venait faire les voix pour les dessins animés à Berber TV. C'est un grand bonhomme. Exactement. Donc يخدم ان كالا دي ليسباس بيريغيان دي فيريسيو سانديكات 94 دينا كيني مي يروح على الحسين نروح خدمه غير مخدمه نوي غاد نجمع سخامي ميمي ولا غاتني لي حاجه نتفاطو موبيلي وطراسيغ ديريكتور ايفريسيو سان لحق غاردينا ني غاسلو الناس كيما ثوري لقد دينا سن 3 مسلين دوك ميكرو إنك الخير صالحة ولتمني غاس ضرب فوالا يقلن ناخذ قدي وروح غد ديريكت سكخه من الحسين أرذاقيا ناسك دينا صح لي حاله نتنص فرحه راه من تما يماس ني غاسوره لا سوليسيون الا قد روحنا نرتمور تقدا غد لي فاكونس الحسين il a fait une très bonne année scolaire il mérite de se reposer il mérite d'aller voir sa famille ني غاسو يتفاغوا لي لي لوازير qu'est-ce qu'il va devenir ici. دونك ني غاسوره الا قفوس دكفوس دنيني الا قصد نجمع سندنا غلي بيض وحنا نرتمور السادين لي فاكونس ديالنا اسوانيين دسافون يبان والله العظيم ان صالحا نسكر ميكرو برا قارون
يفكي دا ميكرو لو جور ميم القبيل وفنينا راه يبان لو جور ميم جمع 280 €. Ah ben c'est bien. تنميرتي ضربة مديرنا الخير. Et on va faire. Après نخدم دعنا نقال هاد السوليداريتي ومن بعد بوش على لوغاي لي سيستيم الحمد لله الحباب ستادير سي كونفيونس توتال زرنا نعرف شنو لا زرنا نعرف شنو نخدم وبو دين سيمين اللي بين ديك الفصل ريزيرفيغاسيون نروح نعتمر وكيزيد ثاني اكزومبل ماشي في اللي كاين 10 تقولني بغا تهضر في القبايله مزيان. Ils sont très généreux. Je témoigne. Voilà. دونك غاية نزعمني كيف ثاني جيري فاسننوان نكون يوان إلا نكوني نسعى نكوني نصحى الحمد لله نسعى دريان صحان إلا on doit se mettre à la place des parents هيسعون un enfant handicapé نكيني لويزا عطان تصرا j'ai pris un enfant en charge ici avec mes propres moyens avec mes amis un enfant qui est venu d'Algérie il s'est fait soigner pour 50 000 €. Louisa تعلم وبلا لا نويا النظام سيدي تيمور يا بوكو دونفون. C'est bien ce que tu fais. Tu sais, on a aidé des enfants vite fait comme ça parce qu'on a d'autres thèmes, il y a d'autres invités. On a soigné le petit Bachan, Lyon, ça nous a coûté beaucoup d'argent. Et le hasard il fait beaucoup de choses et à DBK pour rendre visite à une amie chanteuse Tslima Tasflas. D'ailleurs on lui prépare un spectacle, il est très très malade, CMCTT. Ah, c'est ma meilleure copine, ma meilleure amie. Oui, justement, on est en train de lui préparer un spectacle au mois de mars pour l'aider on va l'aider à se soigner. Donc, je vais aller lui rendre visite à DBK pour l'interviewer et puis pour discuter un peu. On est très amis. ما اسمي لا بابا ساقلي ما ساكن رحمة ربي تروحوا غورس. ولا يوني رمزي واحد 1m84 يفاض لكن جوست اون فاس بخميس اقدي مس الله يبارك ان جونوم اش تسلنت كي والله ما عقدات يمس تعقدي يد مدام باشان خمسة كارميس نيس تو لا با ريكونو كانت مقولة الناس يا خساري ويلي وشو دني انا نيس مي تا با ريكونو سو مسيو نيس جو كميون كميني نيس انت تسنين كيني je te jure comme ça mais c'est sérieux tu l'as pas reconnu non ça madame il وشو الدنيا انا il وش خسران انك خطيت انك c'est un honneur de te voir ici chez nous لا زودي مدام حقار بس محي مش فيها فلم تنك واحد هذين على ربي الشيطان تنك الله يمجي سي جون كوكتو لي سبيكتاكل تنك لو بتي باشين سا ديريان او يو طفاتك جي بري دون مي برا un sacré jeune homme mais c'est ça qui fait plaisir mais c'est un grand bonhomme alors qu'il avait 11 ans Médiusa à Lyon mais tu sais à Saliha مات والد au bout de 10-15 ans المظن يتعاون يمقور c'est ça le plaisir voilà وتمقول راين نسيتو celui a sauvé la vie voilà l'imdani c'est qui lui ont sauvé la vie نعم donc nous sommes juste des guides pour communiquer on le revoit l'antenne mais il faudra نقرا نتوغا ويدي تمدون ويدي تعاونون il y a beaucoup de gens généreux تتنصحها voilà كم زوارو صفا ربي في السنين فوالا نتشيلو كل يوم في دي النور كل يوم 1 € 50 centimes 5 € كل يوم ندينو مويزمار. صالحة ميرسي بوكو تنميرتم نون كنا نعرفو عرفتك الدنيا ان شاء الله. Allez, tous les vendredis vous avez cette rubrique pour vous. Merci beaucoup. تنمير. ان شاء الله روح دير هنا تسلم معنا في الويزة تسلم معنا في اللون كل يوم. تنسلم درويزة صحيت. روح دير هنا. Alors Louise انسلش تنمر صالحة بصح صالحة الان سان نونج الان كورنور دايوغ ما ضرحان قال مسكين يعطلها غادي نروح تنصد غوري تروح تسوي مسكين الماذا خميسة لي جينيروز لي جينيروزيتي فريمون كون بو با c'est bien soyez solidaires entre vous les femmes kabyle c'est super صالحة ذوت ما عزيز في اللي مليح تعاون طاس ممنا تعاون شحال في كلمه ثنيت كان سير زمير غاره نقدر حار وقشيشني ضموضين فريمون صافي شوك مرا دينين يمزانو كنا دينين 15 10 هكا كيس سا مانيفيك
Donc, mobilisons encore, on va sensibiliser pour Ryan, on va se mobiliser pour Ryan, on va faire des choses. أي نمون زمرو كتنخدم نتكلك في القبيلة ندملنا نتكلك في حنيننا مثلا اورو 50 سنتيم ارتقران دونك ونديني السليم غاك في اللون بان ساكن كذا يسلمنا في بوسعد باش ما يتحسس باسكو لا ديرنا فانت دي سلم في الليل سليم غا فضيله سليم غاك في كذا يدي تحسسني راديو بلوريال ديال صامات تونس وندينا خصنا مرتنون واني القديشه كنت تخدم مع محن اكي صار بك العمار افكا صحه زمر نكمل تنصحيك يعني باسكو كذا انا عليا غادي في ربي الصحه انا عيوان الى موبيليزاسيون كونتينيو لا سوليداريتي فودام السر كتزمر صحه الوجه ان شاء الله ولاد كتشيني تسلم غداك في اللون على بروشين فوندغودي بروشين بوتيت روح السلامه ربي تو لي فوندغودي تي لا ميرسي بوكو